পৰিয়াৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা ভিডিঅ'টি প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা জ্যেষ্ঠজন বহু আকাংক্ষিত ঐতিহাসিক বাৰাচৰীয়া ভাওনাৰ বাবে সাজু হৈছে জামুঘাটবাসী ৰাইজ। 220 বছৰীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ভাওনা মহোৎসৱৰ ভাগৰ সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ বাবে সকলো কাম কাজ বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলি আছে। এই মাহৰে আৰম্ভণিতে জামুগুৰিহাটৰ বাসিন্দাসকলে ঐতিহাসিক পকামুৱা পথাৰত বাৰাচৰীয়া ভাওনাৰ লাইকোটা স্থাপন কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 7 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটত হ'বলগীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ ভাগৰ বাবে বাঁহ বেত খেৰৰে 21খন খোলা সাজু কৰিব, য'ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাওনা শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিব। আহক কেনেদৰে কাম আগবাঢ়িছে, কেনেদৰে ইয়াত সমন্বয় গঢ়ি উঠিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ তাৰে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই প্ৰত্যক্ষ কৰক। কৃষ্ণ 226 বছৰীয়া জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰাচৰীয়া ভাওনা এইবাৰ 6, 7, 8, 9 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি জয়তে সদৌতি অসমবাসীলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰাচৰীয়া ভাওনা আজি 226 বছৰ হৈছে। এই 226 বছৰীয়া পূৰ্তি অনুষ্ঠান ভাগত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী খলা লৈছে। নেপালী সম্প্ৰদায় আৰু মিচিং সম্প্ৰদায়, আদিবাসী সম্প্ৰদায়, বড়ো সম্প্ৰদায় সকলোতেই আমাৰ গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি নাট ভাওনা, এই নাট ভাওনা তেখেতসকলে অভিনয় কৰিব আৰু ই এক মহান ঐতিহ্য পৰম্পৰা অটুট ৰাখি এইবাৰ বাৰাচৰীয়া ভাওনা ভাগ অনুষ্ঠিত হ'ব। বৰ সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব, সৰ্বাংগ সুন্দৰ বুলি আমি ক'ব পাৰিম। গতিকে আমি সদৌতিলৈকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বাৰাচৰীয়া ভাওনা ভাগ উপভোগ কৰি আপোনালোক কৃতাৰ্থ হওক। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। हामीलाई पनि हाम्रो गोर्खा समाजलाई पनि एकदम माने आह्वान गरेर ल्याएर हामीलाई पनि सहयोग गर्न आह्वान गर्दाखेरि हामी अति आनन्दित, अति राम्रो लागेको छ, बहुतै राम्रो लागेको छ। जे हामीले पनि यहाँ समन्वय सबैलाई लिएर सबै सँगै मिसिङ जनगोष्ठीलाई, आदिवासीलाई, हाम्रो गोर्खा नेपाली जातिलाई समस्त भावना के र हाम्रो 18 नम्बर खलामा हामीले देवी दानवको युद्ध नाटक माने भावना प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसमा हाम्रो सबैको सहयोग छ। हामीलाई हाम्रो उत्तर जामुडी केन्द्र अखण्ड हरिकीर्तन समितिको उद्योगमा र औहला ढेकिरी गाउँको आसामिस आर्य समाजको उद्योगमा हामीले यो 18 नम्बर खलामा देवी दानवको युद्ध भावना प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र हामीले यो 2 दिनै माने प्रथम पहिलो दिन पनि देवी दानवको युद्ध, 7 तारिकको दिन, 8 तारिकको दिन पनि देवी दानवको युद्ध नै हाम्रो भावना प्रस्तुत हुन्छ। गतिके सकलोके यही अखमबासी राइजक सबैलाई यो असमबासी राइजलाई यस भावनास्थलीमा आएर सहयोग गर्न हुन सबैलाई आन्तरिक श्रद्धासहित आमन्त्रण गरिन्छ र यसमा कुनै जाति वर्ण धर्म
भाषा निर्विशेषे सबैलाई नै यहाँ आह्वान गरिएको छ भन्ने मेरो यो वार्ता सबैमा असम तथा भारतवर्षमा र समस्त विश्वमा यस वार्ताले सबैलाई प्रेरणा जोगाओस् सबैलाई आह्वान गरोस् भन्दै मेरो मन्तव्य समाप्त गर्छु धन्यवाद हामी आह्वान जनाउँछौँ हाम्रा असममा छरपट्ट भएर बसेका गोर्खा जनगोष्ठीका सबै महानुभावहरूलाई आएर यो भावना थलीमा उपस्थित भएर यहाँको आनन्द लिन हामी आह्वान गर्दछौँ। यो जुन 6, 7, 8, 9 यो भइरहन्छ तीर्थ नगरी र सबैलाई आह्वान छ यो तीर्थमा आएर सेवा सम्मान र गुरुजनाको आदर्श समस्त असममा यसरी नै बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। समाज के लगे आज बृहत्त जामगुड़ी अंचल जीटा हमारे 12 भावना महोत्सव यहाँ गठन करा हुआ है। वहाँ में हमारे आदिवासी समाज हमारे गोटे नौद्वार अंचल के जितना आदिवासी मन यहाँ उपस्थित होके खुला ले हमें खुला नंबर है 11 नंबर खुला। एक खुला में हमें आदिवासी के समाज दिए जितना भावरिया हमारे आदिवासी है सबगुला मिलकर हमारे गायन बायन आदि कर सब हमें के है सबगुला मिलकर यहाँ हमारा एक भावना यहाँ कब बोले थिरांग करी और भावना का नाम हलो दूर्ण पर्व एक मैं दूर्ण पर्व एक मैं धर्मतांत्रिक एक हमारे भावना लगे तो सबके अनुरोध जाना सबके जुहार जाना सबको आके जाते हमारे भावना थली में उपस्थित के बृहत माने हमारे जातिर एक अविच्छेद्य अंग जाके बोला है निकी आदिवासी ये आदिवासी समाज के खातिर हमने माने दिन रात लाई जाए। आज हमने के 12 भावना में उपस्थित कराले हमारे सटिया समष्टि विधायक माननीय पद्मा हाजरिका देव उपस्थित करा के हमने देखली जे बृहत्त जातिर एक अविच्छेद्य अंग जे सच्चाई आदिवासी लागे तार कारण हमारा एकत्रित होकर जाति के हमारा उन्नत करार एक चेष्टा करब एक हमारा दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध होके आज 12 भावनाय नौद्वार अंचले जामगुड़ी अंचले हमारा उपस्थित हर एक सिद्धांत लीजिए। हमारे खुला काम इतिम्य चले आसे हमारे खुला काम 85% हो गए कई दिन पीछे हमारा खुला माने शेष पर्व हमारे गुरुजनर कृपा जी काम करबलगे आसे सब कामगुलो हमारा संकल्प करबलगे सिद्धांत लिले। आशा रखी जे सब कोई यहाँ आसबे विभिन्न जनगोष्ठी यहाँ नेपाली जनगोष्ठी है यहाँ मुस्लिम जनगोष्ठी अच्छे यहाँ माने गोर्खा जनगोष्ठी पर आदि करी जिगिला जनगोष्ठी है मिसिंग जनगोष्ठी जिगिला है सब कोई यहाँ जो खुला में उपस्थित है
তাহলে বহুত বহুত সবকে ধন্যবাদ জানাতে সবকে আওকা আর একে মানে এই অঞ্চলকে যেটা ডেভেলপ এই অসমের যেটা ডেভেলপ বা আমাদের আদিবাসীকে যেটা ডেভেলপ এই কথা মানক লেকে আমাদের পদ্মা হাজৰিকা দেবে যেটা প্রয়াস করে ওয়ার খাतिर বহুত বহুত ওকে ধন্যবাদ জানালি আর আগন্তুক দিনে আমরা যে একত্রিত হই এই যে ভাওনা কি বস্তু আজ মানে অখরা কি বস্তু এটা আমরা বুঝে নাই পারি আজি আমরা যেগুলা বাটছুরা কি বস্তু আমাদের সুরাঘর কি বস্তু এটা বুঝে নাই পারি আজকে বুঝে পাইকে আমাকে নিজে ধন্যবাদ মানকে হিয়া উপস্থিত হওয়ার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানালে ধন্যবাদ বাৰচৰীয়া ভাওনাৰ এয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে সম্ভৱতঃ 80% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে অহা 6, 7, 8, 9 মাৰ্চত বাৰচৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়েহে সকলো ৰাইজে একত্ৰিত হৈ ইয়াত নিজেই কাম কৰিছে ইয়াৰ যিখিনি খলাবিলাকৰ কাম এইখিনি ৰাইজে নিজেই কৰে আৰু বাকীখিনি কাম বাকী যিখিনি এইখিনি বিপণী হওক প্ৰদৰ্শনী হওক এই কামখিনি কমিটিয়ে কৰি দিয়ে বাকী এতিয়া ভাওনাৰো সেইমতে প্ৰত্যেক গাঁৱতে ভাওনাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে এখন খলাত দুখনকৈ ভাওনা 7 তাৰিখে 8 তাৰিখে ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব 9 তাৰিখে এখন ফাংচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 6 তাৰিখে গান হ'ব গতিকে ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ অতিথি আহিব সেই অতিথিসকলক আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে এটা বৃহৎ আকাৰৰ মানে এটা ভোজনালয় স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে সেয়েহে জামুগুৰি ৰাইজৰ উখল মাখল অৱস্থা গতিকে সকলোৱে মিলি ইয়াত সুন্দৰভাৱে কাম বন কৰি মানুহ আৰু ইয়াত কলাবিলাকত কাম কৰি আছে আৰু মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট আগ্ৰহেৰে সেই দিনটোলৈ বাট চাই আছে